sporazum koji smo potpisali treba poslužiti prije svega tome da dođe do obustave agresije, do suradnje u obrambenim naporima, a zatim do suradnje na svim područjima gospodarskog života, kulturnog života, prometa itd. Zašto su Bosna i Hercegovina i Hrvatska po svom geopolitičkom položaju itekako zainteresirane. Među ostalim i tu je jedna delikatna odredba koja se odnosi na vojnu saradnju Bosne i Hercegovine i Hrvatske u trenutku kada, kako kaže predsjednik Tuđman, rat ni u jednoj drugoj zemlji nije okončan. To su radili muslimani za im časte. 16.4.1993. streljani Ilija Ivanković, Anđa Ivanković, Milenko Mandić, Stipo Mandić, Jure Anđelić, Velimir Krešo, Smiljko Krešo, Ivica Krešo, Pero Krešo, Jedinko Krešo, Stipe Ljubić, Ivan Drljo. That there are some bodies in there that have been shot at close range to the head. Iz ovoga što sada znamo, a više ćemo znati kad tijela budu obrađene na sudskoj patologiji u Splitu, da se dogodio zapravo zločin masakra ljudima iz Buljana, uglavnom iz Duljana, iz njihovih zaselaka koji su pred muslimanskom agresijom naletima na selo. Kako si ti je pobjegao? Pa sa njima, s ovima. Mi se igrali kad jedan tamo naš iza sela trči, vidi, otpili smo mi puškaranje, pucao je, mi mislili naši da nam pucaju. Kaže on, bižite, bižite. Ja sam radio tu u Gorcu, oni se odvajali skupa, Hrvati i ti muslimani, a mi smo Srbi vam uvijek bili sami na svoju jednu stranu. Ljudi iz Donjeg Vakfa, Srbi koji su radili u Bugojnu, a bilo ih je dosta, prestali su da odlaze gore na posao i to je praktično već bila podjela. Mislim da je to negdje polovinom maja već bilo zatvorene linije. Nismo mi bili zlostavljani od strane Hrvata, mi smo bili zlostavljani samo od strane muslimana. Su preuzeli inicijativu i nastoje fizički ovladati cestom Vitez Busovača.
Tu se vode i još traju žestoke borbe prsa o prsa. Ne prestaje ni topničko djelovanje neprijatelja. Do 16 sati na Vitez je palo više od 100, a na pravcima napada preko 200 različitih projektila. 5 starijih osoba i jedno dijete su poginuli, a 35 civila je ranjeno. Evo, ovo je zastava, zarobili smo Travnička brigada od Mudžahedina. I ovo neka vide Hrvati, kakva je Alina Džamahirija koju nam on daje i nudi da sa njima živim, ali to nećemo nikad. Jer kad su oni potukli 93. godine u Bugojnu, to jedno 2 dana, to je zemlja gorela. Mi smo mislili da ma tu ni ptica neće ostati. A to u svakom slučaju znači pokušaj ostvarivanje plana rasjecanje bojišnice Lašćanske doline na 3 dijela, znači na isparcelisanje na Busovačko, Viteško i Novotravničko, da bi se kasnije pristupilo drugoj fazi plana, a to je potpuno uništenje hrvatskog naroda i postrojbi Hrvatskog vijeća obrane na Lašćanskoj bojišnici. Petkoviću, nema više, zapamte, nema više toga. Ili ćemo ići u saradnju zajedno, u borbu protiv četnika, ili ćemo ići u sukob do zadnjega, budite sigurni u to. Haliloviću, imao si komandanta ovdje, a 500.000 muslimana iz Bosne sam ja prihvatao u ono najgorje vrijeme i proveo noć i dan. Nije tvoj komandant ni jednoga ispratio. I druga stvar, vama koja je stalo do mira i do saradnje, ona će razgovarati s ovim ljudima ovdje. A ako vam nije stalo do toga, umjesto nas je doći neki drugi ljudi su doći među nas, ona neće biti razgovor. To je sramotno od vas iti da postavite takvo pitanje, da ste natjerali ljude koji su od prvog dana na crti prema četnicima, zatražili pomoć da ih četnici prime u svoju bolnicu. A četnici ih nisu ranili. Sve, ali ne može biti nikad više ovako. Nikad više ne može biti ovako. Pucajte, izvolite, pucajte odmah sad. Ne, u niko pucati. Mi da smo mislili pucati, nismo imali prilike da... Mi smo imali hrabrosti da ustavimo protiv četnika, a bilo ih je 200.000 u Bosni i Hercegovini. I nećemo ni pred kim, ni pred kakvim ultimatumom nećemo stati. Za vrijeme, na primjer, sukoba muslimana i Hrvata u Kopčičkoj, u Skopskoj kotlini, znači između Bugojna i Gornjeg Vakfa, bukvalno je jedno vrijeme na linijama ispred nas čak bilo i djeci koji su dežurali na linijama. Evo upravo ulazimo na voćnjak, pripadnici 7. korpusa elitnih jedinica. Nekoliko sati uoči predviđenog početka pregovora u Bonu, muslimanska vojska je u zoru pod zaštitom guste magle počela novu ofenzivu u Srednjoj Bosni. Novinar BBC-a iz Viteza je u 13 sati javio da je muslimanska vojska stigla do predgrađa i da se stječe dojam kako su Hrvati pretrpjeli ozbiljan poraz, te da imaju mnogo ranjenih i poginulih. Više tisuća Hrvata napustilo je već svoje domove, povlačeći se prema Vlašiću. Ranjeni i poginuli broje se na stotine. Na području od Travnika do Turbeta iseljeni su svi Hrvati. Muslimanske snage iz svih pravaca tuku okolna hrvatska sela haubicama, minobacačima, protuzrakoplovnim topovima i teškim strojnicama. Pojačanja u oružju i ljudstvu muslimanima neprestano pristižu iz okolnih općina. Sva hrvatska sela na tom području muslimani pale, a civile u njima ubijaju. Hrvati Lašćanske regije doživljavaju svoj potpuni egzodus. Muslimanske horde zauzele su Buču goru
postoji samo sam Buča Gora iznad Travnika, vjekovno sjecište čovječanstva i kulture. Postoji nakon stoljeća i stoljeća postojanja. Muslimani razbijaju i pljačkaju. Ubijene su i zaklane mnoge hrvatske obitelji. Tijekom cijeloga dana 4 kolona prognani i izbjegli. Muslimanske snage djeluju svim raspoloživim oružjima, haubicama 155 mm, minobacačima, protuzračnim topovima. U Brajkovićima i Đahovićima nalaze se zatočeni civili, žene i djeca, njih preko 1000. Njihova sudbinu ne možemo ni zamisliti. Ovo je totalni egzodus Hrvata Lašmanske regije. Ali eto, treći dan smo čuli da su Hrvati protjerani, da su pobijeni, onda su oni normalno spošavali glavu i bježali su vamo nama. Tada se pojavio zahtjev i vojni i civilni vlasti da mi omogućimo da veći broj stanovnika i vojno sposobnog stanovništva, odnosno bojovnika, pređe preko naših položaja. Na osnovu dogovora u rejonu Vučja Glava izvršeno je plansko izvlačenje. Otprilike radilo se negdje oko 1200 što civilnog stanovništva i pripadnika HVO. Te jedne večer magla je bila i bilo je baš ružno vrijeme. Neko je dole išao cestom, mi smo povikali stoju i znači prišli smo, oni su rekli, bili su neki ljudi, uglavnom znači bio je jedan vojnik, jedan civil i bilo je jedno dijete, sad da li je bio punoljetan, ali čini mi se da je bilo maloljetno dijete, mladić je bio, ali možda neki 15-16 godina, sad ne sjećanja. I oni su došli kod nas, mi smo njih primili u rov, momak je pre nama predao pušku i htio je da se vidi sa višom komandom, da kao da njih pritiskaju dole snage, muslimanske snage odozdo, da pritiskaju i da on hoće da izlazi i da kao pređu tu Hrvati preko naše teritorije. Mi smo nazvali komandu, taj vojnik je otišao u komandu sa našim ljudima, a momak i to dijete ostalo su s nama do ujutru u rovu i onda je dogovor je valjda postignut i sutradan su počeli već polako da u toku noći još par civila je došlo, odozdo odmah za njima, a sutradan je već počela akcija, znači više ljudi je prošlo tu, žena, djece. U toku noći oni su se izvlačili iz Bugojna. Naši borci su normalno bili pripravni, prije svega pogotovo u jutarnjim satima, bili su pripravni da dočekaju eventualni napad. No međutim, raznim signalima, glasovima, isticanjem zastavice, neke shvatili su da su u pitanju civili, iako su bila i neka minska polja tu, imali su sreće, prošli su neozlijeđeni, borci su ih prihvatili na prvoj liniji, počastili ako su imali rakijice i proslijedili u kasarnu. Odmah je mali ponuđen, znači ko da je nečije dijete iz rova, dijete je dijete. Znači ponudili ih i mali i večero s nama i otac mu, a ovaj vojnik, kažem, otišao, da li on bio neki oficir, ali uglavnom nije imao nikakve činove, uglavnom bio u uniformi, on je otišao dalje da... Ma dobro je, sam ja sam živ glavu izvukla. Ja sam sama s djecom, prvi dan sam se sama izbavila s djecom, morala sam, mislim, tu gdje smo mi bili, mi smo imali stvarno, više i nam je bio srpski komšiluk, stvarno smo se pazili dok nismo muslimani, kad smo muslimani došli, ubići nas, ja sam za djecu i preko brda, ako smo mogli, tu smo i bježali i zajedno i došli i tako smo se spasli.
samo nek smo se odozdu izvukli. Da sam ostala još pola sata sa 2 djece, taj dan mene gubili i 2 djece. Prvo su opljačkali srpske kuće, kad je nestalo srpskih kuća iz Čipuća, naselje Čipuć, to je poznato srpsko naselje, veliko naselje u Bugojnu. Prvo su to opljačkali, televizore u boji, sve, pa skidali cripove, pa prodavali, pa se ubijali čak. Skinu 3 kuće crijep, sa srpskih kuća skinu crijep, pa ne mogu se nagoditi oko pogodbe kome će taj crijep, jer dođe 15 mudžahedina, balija, pa se ne mogu, pa je ubistava bilo, pa su im naši mine postavljali. Za 7 dana u Čipuću je izgubilo 15 muslimana noge, mine, upozoravali mine, ali opet, krast, kad su ogulili Čipuć, tako da se izrazim, ogulili posve Čipuljić, onda su prešli na hrvatske kuće. Pošlo je prvo maltretiranje, čapanje, ubijeti dvojicu, ubijeti trojicu, ubije dvojicu, ubije trojicu. Sve se trpilo, odugovlačilo. Sa njima nikada više života. Kad sam vamo krenuo u Republiku Srpsku, ni minute se nisam mislio. Ni minute se nisam mislio da pređem. Čovjeka sam vodio na sebi, evo ga, nema pola jetre, na sebi sam ga nosio, pucali su na nas rasprskavajući mecima. Ko je to dao? Umprofor. Nije me dala ni Republika Srpska, nije me dala ni Hrvatska dum metke. To su Umprofor im dao, i Umprofor i Hrvatska i Herceg Bosna i Republika Srpska izgubit će na račun Umprofora. Kućama, kupite se koju hoćete. Mi smo opet jednu noć ostali tu u selu. Kad smo na selo okolili, mi smo pošli bježati, oni odmah su momentalno pošli pucati. Svi smo izašli, sad nema ljude, su nam gori klali, kolju i dalje, bježimo na sve strane. Pali, muđedini, vragovi s bradama, ljudi se ubijaju sami, ne mogu da odole, neće njima u ruke, to je živi pakao. Kako nam je Umprofor došao, čini se da nam je vraga doveo. On je onda najviše zagužio, odmah su oni krenuli u ofanzivu za nama. Sira izgubila, onda morate misliti koliko ima sati. Kuće su gorele, sve se ruši, ali nek se sve ruši da su djeca živa i da nisu poklana, da nisu na komade sićena, da nisu, svega toga ima. Ima i nesaranjeni koliko ostalo je. Da ništa saranjeno nije. U komadima. Ali bi trebalo da svijet zna šta radi ovaj šljam muslimanski i šta radi taj Alija Izetbegović koji u našoj Hrvatskoj ima 250 do 280 tisuća izbjeglica, a u srednjoj Bosni kolje i ubija Hrvate. Sve smo im dali što im je gore došlo im je iz Hrvatske. Sve smo im dali. Pa sjećam se prošle godine baš u ovo vrijeme sa ljudima tim koji su nam sad tu radili, polovio sam onu vrećicu brašna što sam imao u kući, davao sam. Iz rova sam vadio one krompire zadnje, davao sam im. Šta su nam sad uradili? A sve dođu i kažu nećemo mi smo komšije, mi smo ovo. Ništa, nema vjere sa njima više. Priči su isto bili napadnuti, Bojana je bila napadnuta, Bojana se iselila prema Ovčarevu. Priči su iseljavali prema Ovčarevu. Momci nisu mogli više izdržati jer ušli su im odozgo. Vlahovići, Pirići, Turći, znači sa svih strana svi gnjeli. Turića, Pirića, Vlahovića, Kundića, čak su im i tu Mešćemu zauzeli. Tu smo, eto, kažem, ne znam tačan broj podataka žrtava. Samo znam da kad su ti ljudi izišli svi odozgo, da je puno kuća izgorilo. Sam sad, palili su nenormalno. Muslimani, takozvani mudžahedini, koji su na području Travnika, koji vode džihad. Ima 10 sela popaljeni. Donji, Gornji, Margetić, Pobrđani, Zenepović, Adžić, onda ide tamo Šenković, Kasipović, Djaković. To je sve, ne znam, da Bog Lipiju sačuva. Puno ljudi je ostalo mrtvi, nesahranjeni, jer nismo mogli povući. Trebalo je prvo njihova praga i bestrzajni top izaći, pa civilno stanovništvo, pa vojska. Međutim, ujutro oko 6 sati, na prvoj krivini, oni su uništili odmah to.
nisu da li nisu htjeli nama predati to, ne znam, to je njihova stvar. Svi su vjernici iz Župe Pećine iselili pod pritiskom muslimana na teritoriji koju drže Srbi. Mislili su da bježe iz jednog zla u drugo zlo. To su mislili. Ali uglavnom, su kasnije shvatili da nisu pobjegli iz zla u zlo, nego da su pobjegli iz zla u dobro. Znači da mi smo ih primili ko da su naši bili, da bez obzira na prije toga šta je sve bilo i šta se dešavalo. Mi smo te ljude prihvatili normalno, znači sproveli da niko u tim kolonama u zbjegu nije napadnut, a kamoli da je pucano ili ubijan, eto na krajnjem slučaju. Pa jest, izbjegli smo, oni su nam valjali, dali su nam sve smještaj i tako, mnogo im se zahvaljivam. Kome? Ovdje, drugovima Srbovima, kolegama što su valjali i tako, sve su radili što su mogli. Nismo se bojali ovdje nikoga, jer znamo da ima imalo vjere i duše vamo gore. A dole nema, u Djedine, oni nemaju ni vjere ni duše, to ko ljudi god dođu, to je pokolj živi. Imamo ljudi dole koliko ti pokladu. Ovdje, a što se tiče vas i vašeg prijema, ja sam iznenađen. Ne znam, mogu samo da kažem hvala. U ime svoje i u ime svih ovih ljudi, bjednika, ne znam še kako da ih nazovem. Međutim, stanovnici srpske nacionalnosti su svi oselili iz Župe Pećine pod pritiskom muslima. I sada muslimani hoće da i pod svojim pritiskom isele i Hrvate iz Župe. I već su neka sela Župe Pećine koliko uništili, popalili i svijet poklali. I ovaj dio svijeta što je još ostao bliže crkve, sad je pobjegao u brda, preko brda, 40 km od Pećina do Ugrinja. Sad mi je čovjek ošao, ne znam gdje, sin mi je dole ostao, borio se protiv muslimana i sad ja nemam kuda. A sad su oni zasjeli, a oni su im lani obećavali, dovozili u Travnik, pa sad su obećavali im borac, sad su mi Hrvati. Svi nazad vamo gore ovisna ljudi omogućili, Srbi hvala im, niko šta nam nije falilo, ni tlaka nikome. Nudili nam i hranu i sve, a mi smo bili protiv Srba. A i sad vidite šta sam mi dočekali, ja nijem ništa više reći. Šta se dešava dole, ljudi koji su ostali, poklani su pobijeni, nismo izašli na plato Vlašića, naše su kuće već gorile, pljačkane, ljudi koji su ostali dole ubijeni su poklani od strane mudžahedina, muslimanskih tih snaga, jer armija BiH ne postoji dole, armija BiH je samo maska. Samo maska za svijet, za Srbe, za Hrvate, za sav narod. Ovo dvoje male djece je spakovali i krenuli uz Vlašić, idi, šta ću? I mi smo došli fino vamo gore, kruha nemam, djeca gladna, znaš sama ono kad se zaustavila sam jednog vojnika ovdje s puškom, ne znam ga. Pitala sam ga da li mi može negdje nabaviti jednu šnitu kruha, kaže što tako i tako. Sad ću ja tebi tući. Upali auto i donesem je od kuće friškog kruha vruć. Kako ću zaboraviti? Stvarno nas je fino dočekali, mlijeko donosili mi, djetetu mi mlijeko donosili. Pa keks davali, pa ne znam, nemam riječi. Imam 3 sina ovdje. Ne znam drugo šta bi vam više rekla, ja sam se cijepala i tako sam izgubila kontakt. Samo možem se zahvaliti ovima našim ljudima i kod našoj vojski da su nas primili, da su nas dočekali, prihvatili nas pravo kako treba. I ja im se zahvaljujem, vas to još. Ja ne možem ništa da kažem, sam Bog zahvaliti srpskoj vojsci. Niko mi više. Hrvatski većinom izlazi gore na platu Komara. Oni su dočekani bez ikakvih problema, oni su čak kad su izašli iznenađeni, oni su mislili da smo i četnici, da smo i neovredni, da smo i prljavi, da mi smrdimo, da ovo... Komandi brigade ima oko 14 aktivnih starješina sa vojnim akademijama i sa srednjim vojnim akademijama. Što su se oni začudili i razbjesnili, kaže takvi naši nema, oni ganjaju neke druge poslove. Kod nas je rojnik, komandir voda ili komandant bataljona, onaj koji je imao dobar kafić i tako dalje.
i redom, bez nekog vojno-stručnog znanja, kaže, zato smo ovako i prošli. Ono, kad kažu četnici ili kad kažu, to, ja sam mislio pravu, jer nisam vidio prije do sada četnici, da je to s bradama, da je to, ovo je vojska bolja nego naša vojska. Ovo je obrijana, sređena vojska, komanda, sve živo imaju. Izlazi žena, u desnoj ruci je nosila lične stvari neke svoje, a u lijevoj vodi djevojčica možda ne zna, 8, 9, 10 godina. Zastaje mi, nas dvojica, trojica stojimo gore kako izlazimo, dočekujemo njih, zastaje, zahvaljuje i kaže, nama su kao četnici predstavljeni u drugom svjetlu. Kako stoje na granama, imaju bradu do pupka, oči krvave i samo doružen nož u zubima. Hrvatski i srpski narod su do juče malko ne bili neprijatelji. Ali sad se vidi koliki su neprijatelji bili ako nam primaju 10.000 izbjeglica i vojske i svega, ranjenike prevlači u Banja Luku. Ja ne znam. Mi smo za suživot sa svim koji nas okružuju i koji žive sa nama i bili smo u dobroj vjeri da to možemo postići. Sad govorimo o ovoj muslimanskoj strani, a to se odnosi i na srpsku stranu. Međutim, biti u dobroj vjeri ne znači uvijek biti u pravu i biti pametan. Tako da je to nama se, kao što vidite, omlatilo o glavu. Ljudi su odahnuli, mogu vam reći, kad su prešli ovamo. Kažu, odmah se osjeća drugačija klima, sigurnija. Pošto sam došao iz Globogora i radio sam 1 godinu dana u pekar na Komaru. Davali mi ljebi, davali što je god ko htio uzmao, to je ranije bilo, tada bilo i... Niko nije izazvao nikakav incident, znači niko nije imao ni volju ni želju, osim pomoć tim ljudima koji su došli sa takvim, da ne kažem, izrazima lica, kao da je dole sve gotovo, da nemaju šta tražiti, tako da su i naši ljudi trudili se i borci na prvim linijama i sve, samo da im izađu u susret i ništa drugo. Čak su davali svoju garderobu i ako im nešto treba, zato što su oni došli bez ičega. Evo, ovo je moje bogatstvo. Imao sam kuću, poslovni prostor koji ne bi dao za 400.000 maraka. Evo vidi sad šta sad ima. Ja sam spao na ovo. Imam 100 maraka u džepu. Ono je sve ostalo. Ne samo ja, ovo tako svi. Nema niko pribijene pare. Kad su ljudi došli u kasarnu, smješteni su odmah u trpezariju, dočekani čajem, sendvičem, primljeni i onda su proslijeđeni dalje. Prve naše komšije pucali su na nas. Jedva smo izišli iz kuće, nisam ništa iznijela. Evo ovo što vidite na meni. Sina su mi ranili teško u Banja Luci u bolnici. Djever mi je poginuo i jedan mi je djever ranjen. I to je tako nastala panika da mi više stvarno nismo, samo smo bježali gore preko šuma. Mi smo 2 dana dok smo došli do, gdje smo bili, do na štreku u Govčarevu gore i onda smo, eto znate već kako preko Vlašića došli smo ovdje, eto ovdje je s nama kao i sa ostalim svijetom. Da vam kažem da većina ima povjerenje. Mislim sad da ne kažem da kaže da mu je to sad Bog situacije i da će ga on spasiti svega toga, ali to je možda bio jedini spas. Jer vidite kolika je kolona, koliko je tih ljudi. Mi da smo krenuli preko Bukovci u Bilu. Pitanje je da li bi ikad stigli, koliko bi nas stigli. 20.000 ljudi je naletilo u jednom trenu. Ko je ostao poklan, isto su ljudi neki provjeravali sa Umproforom, ali Umprofor koji oni. Umprofor treba ti jerat, on je muslimanske, balijske ranjenike kupio po gradu Bugojnu. Hrvatske nije ni dan danas leže mrtvi po ulicama. Juče su isto tako došli, što mi je najgore bilo, kad je počelo ovo sve, to iseljavanje i šta ja znam. Došli su, ajde, razgovarali smo s njima onako, šta je, kaže, nemaju prevodioca.
UNPROFOR dolazi da vidi kakva je situacija, šta se dešava, bez prevodioca. Mislim, ja ne znam, vi ste došli negdje u Engleskoj ili u Njemačkoj, koji već jezik govori. UNPROFOR nije UNPROFOR. UNPROFOR je srpski narod koji je nas je primio ovdje fino kao braću. Mi nismo imali drugog izbora, nego smo se morali obratiti Republici Srpskoj, njihovoj vojsci, kako bi nam omogućilo da spasimo žive glave naše djece, žena i staraca, inače bi bili pobijeni. Mi pristupamo organizovanom prihvatu, spašavanju djece, ljudi i žena, a ove bojovnike koji su razoružani, mi ćemo ih odvojiti i striktno po propisima međunarodnog ratnog prava prema njima se odnositi. Dan prije su vođeni i razgovori između starješina, pojavile se i njihove starješine i sve je to korektno dogovoreno, tako da nije bilo nikakvih problema. Po svim važećim propisima izvršena je selekcija, tako da su bojovnici koji su bili u posjedu naoružanja, oni su predali svoje lično naoružanje, a ostatak zajedno u saradnji sa civilnim strukturama Srbobrana organizovan je prevoz i prevezeni su u rejon Torlakovac. Znači, vojska je odradila svoj dio što je trebao, sad smo mi, civilna vlast, bili na redu da odradimo svoj dio posla, to jest da ih smjestimo u zonu koja je bezbjedna, u prostore koji su bili adekvatni, i pošto je slobodna teritorija bila nama s leđa prema Jajcu, Torlakovac, u Torlakovcu ima velika škola, mi smo našli način, jedini znači da ih smjestimo u školu tamo. Oni su dolazili skupa, uniformisana lica i civili, i problem je nastao dole kada je došao Međunarodni komitet Crvenog krsta da obezbijedi im hranu i šatore. Naložili su nama civilnoj vlasti da moramo razdvojiti uniformisana lica i civile, jer oni neće da zbrinjavaju uniformisana lica. Mislim da je hrana dolazila iz kasarne gdje je išla hrana i za našu vojsku. Mislim da su vojska je hranila vojsku, a mi civilne vlast smo zbrinuli i hranili civile. Ovdje smo primili sasvim korektno, gostoprimljivi, kao pravi domaćini su nas dočekali. Da li se osjeća da je bezbjedno? Bezbjedan je put bio, svi povrijeđeni koji su bili prebačeni su odmah u bolnicu, sve je sanirano, problema nikakvih nema. Zahvaljujući ljubaznosti naših, ja mogu reći, saradnika sa srpske strane, saniteta, koji su bili toliko plemeniti da prihvate svakog našeg ranjenika, mi smo zbrinuli sve ranjenike. Prihvatili su nam 13 ranjenika i svi su uspješno zbrinuti i oporavljaju se u bolnicama u Donjem Vakufu i Banja Luci. Nas super primilo ovdje, sve su nam pružili svu medicinsku pomoć, sve što nam je bilo potrebno pružili su. Koliko godina ima? 19. U vrijeme kada smo se odlučivali gdje ćemo se evakuisati, ne ja, nego svi smo rekli, nećemo u Travniku bolnicu, idemo u Banja Luku. Sreća je naša što smo opet dobili koliko toliko suglasnost sa srpske strane, zahvaljujući opet ljudima, isto mogu reći ovdje osoblju, doktorima, sestrama. Kroz naš borbeni raspored pojavio je se jedan bojovnik u civilnom odijelu, imao je bradu, sa njim je bila žena sa 3 djece i žena u bremenitom stanju, možda mjesec, 2 i pred porod. Prvo smo ih nahranili, a zatim i duže vremena s njima i vodili razgovor, pričali. Bio je čovjek zadužen koji će se igrati sa tom dječicom, a čovjek nam je ispričao priču da je on bio bojovnik
komandir voda, ali kaže da je sasvim drugo mišljenje imao o našim jedinicama, o četnicima i tako dalje. Propaganda je bila tolika, ja sam mislio da ćete vi nas odmah poklat, da ćete nas mučiti, maltretirati i tako dalje, a vidim da ste normalni ljudi, da ste ljudi mimo svih očekivanja. On je morao da ide po cijenu života zato što je imao tešku upalu gušterače i bojao se ako jednu noć zakasni da će podleći. Istog momenta, znači odmah ujutru, je on zbrinut i medicinski i mislim da je dosta živ i zdrav. Doktori su dolaze sa lijekom na lice mjesta, pacijenti su primljeni kao i normalno, lijekom je dijeljeni. Naši ranjenici su čekali da njihove trudnice idu dole. Zahvala bi doktorima, ja mu se ne znam ime, sinoć na Babanovcu je bio doktor, divan čovjek. Svi oni srpski vojnici, sinoć koji su znali za moj slučaj, momci su trčali po doktora, ne da su išli, još sam ih molila, nije neka hića da se trči polako, samo sam pitala da li ima neka prostorija gdje se mogu skloniti, da nisam u kamionu, jer to je masa ljudi u našem kamionu, žene, djeca, starci. Nemam uvjeta, nemam vodu. I tražila sam samo jednu prostoriju. Izbilja su momci sjajni. Hvala im svima. Puno zahvaljujem prvo srpskoj vojsci koja nas je dočekala na Vlašću, koja nas je ovamo dopremila i ovdje koja nas je bolesnici, koji su nas ovi doktori dočekali i koji nam fino, sve uslužno. Kad ja jeknem da me boli, oni polaki, sve radu pažljivo i fino. Ja im se puno zahvaljujem. Eto, puno od sveg srca. Što se tiče tih ljudi, oni koji su živi, oni će danas reći da smo mi uradili onoliko koliko smo mogli i mogu reći da gladni sigurno nije bilo. Bila je hrana, voda, pić, znači mi smo njih jednostavno primali ko da su s nama, znači tu je bila takva komanda i naša vojska je to ispoštovala, znači ljudi su primljeni i tako ja mislim da je to baš bio jedan human gest od nas. Najbitnije da su na našem području sve što im je trebalo, od medicinske pomoći, hrane, lijekova, prevoza, da im je sve pruženo i da su svi bezbjedno napustili naše područje. Nama je fino ovdje, u 1 sat čaj topalo ovdje, djeci malo i mlijeko, naresti, kruha na ramcima smo nosili koliko god hoćemo, toliko imamo kruha. Ne govorimo pod pritiskom nikakvim, ali treba ljudima se zahvaliti ovim, ja im se nikad ne mogu zahvaliti. Hvala im od neba do zemlje, kad god budemo odali, ja mogu samo najljepše ovome reći, eto. Od nas isto, nekim Bog sam dadnije što želi odbor. Ipak je to bilo s ljudske strane gledajući, znači žalosno i ne daj Bože da se tu kome ponovi više u životu. Jel njima, jel nama, jel bilo kome drugo. Da idemo iz Bosne, a nismo ovdje. Ništa drugo. Ništa drugo, izgorila je u mene i štala, glavno sam živa, djeca i ništa više. Možda i kuće, nema ni kuće. Ništa više, sam želim dalje iz Bosne. Samo iz Bosne dalje. Ja sa srpskom vojskom idem i ja praktično u Srbiju, čiljam Srbiju. Mene nja dovolim. Oni šta rade, to je grozno gledati. Kao da su
tu godinama boravili i oni se oslobodili i tako su ulazili u autobuse i bilo je već neki anegdota kao ljudi viču kućemo mi odavne gdje nam je ljepše nego ovdje, dajte ženu i djecu dole, a mi ćemo ostati s ovim ljudima ovdje i tako to je bilo. Oni su pojedinci imali dijelove porodica u Hrvatskoj već, a sem toga crkva je obezbijedila mimo u Hrvatskoj sve, tako da su oni u Hrvatskoj vjerojatno dobili i smještaj, i ishranu, i sve ostalo. Ipak izašlo oko 2000, ne znam sad tačno, ali sigurno 2000 vojnika njihovi uniforma. Neki su bacali pred Flašu, bojali se nas. Međutim, kasnije se reklo da imali modus kakav način, da s nama se kao i onda bore se. Ipak njihovo je to dole, ne znam. Izbjeglica od Travnika, tako. Kako se zovete? Šapina Lojzije. A gdje sad idete? Sad u Kiseljak, dalje odredište, ne znam. Gdje vam je porodica? Porodica, ne znam tačno, Hercegovina ili Hrvatska negdje. Zašto ste otišli iz Travnika? Pa pod jakom ofanzivom muslimana. Bili smo u okruženju, tako da smo se morali povući. Tako, predati, tako reći, Srbima na Vlašiću. Tako da smo sad ovdje. Koliko ste bili na Vlašiću? Pa na Vlašiću bili 2 dana poslije, prošli Manjaču, Vareš, sad ovdje. Da li ste mogli birati u kom pravcu da krenete? Pa izobrali smo ovu opciju nazad, Herceg-Bosnu braniti. Do sukoba između, da kažem, dijela muslimanskog naroda i dijela hrvatskog naroda kroz politiku, a potom i kroz vojne postrojbe je došlo mnogo ranije. Jasno je, to su dva različita politička koncepta i jednostavno ne mogu da se uklope u jednu zajedničku politiku kako su neki željeli. Naime, koncept stranke SDA koju ona provodi kroz, nazovi, svoju državu i svoje državne institucije i organe je sasvim jasan. I bez obzira na potpisivanje raznoraznih planova i svih drugih dokumenata, u stvari oni nikad nisu negirali onu tezu svog vojnog zapovjednika, a normalno vojni zapovjednik izražava mišljenja politike da su oni temeljni narod ovdje i da treba ovo da bude građanska država u kojoj će vjerojatno neko većinom glasova ostvarivati većinska prava. I desit će se dirivih scena. Ovakav slučaj jedan ima vojnik koji je dovlačio hranu u Torokovac, bit će 95. godine u Jajcu zarobljen. I kad je zarobljen, jedan od vojnika HVO-a je on dao cigaretu u Torokovcu, će njega prepoznati. Pitaće ga, jesi li ti dovlačio slučajno u Torokovac hranu u tamiću u vojsci? On kaže, jesam. Kaže, ja sam bio jedan od vojnika kojem si ti dao cigaretu i sad ti neće se ništa ružno desiti i rekao je tamo dalje svojim pretpostavljanima da je
prema njima na najcivilizovaniji način postupljeno u Torokovcu, s tim što je ovaj Srbin Postolički kamenorezac bit će prebačen u Mostar i u Mostaru je radio kao kamenorezac dugo vremena i kada je htio da se vrati, onda smo govorili nemojte, evo imate pa novaca, smjestit ćemo vas, da će vam sve, vi nama trebate, jer kaže u toku noći, oni što polupuju u toku dana postakli, ali kaže opet oni sukobi su bili žestoki. I tako da ima divnih primjera gdje se dobro vratilo dobrim. A najveći procenat tih bojovnika se vratio i ušao u organski sastav tih novih jedinica nakon ponovnog sporazuma Hrvata i muslimana. Informacije su kasnije bilo da ste isti se aktivirali pa su napadali naše položaje i ubijali naše ljude. Od tih 1200, da ne kažem jedan bataljon sigurno, se poslije naoružao. Ako tome dodamo da je i preko Vlašića negdje 6500 njih propušteno, ti ljudi su nam na kraju, da budem prost, zabili nož u leđa. 95. Ja sam bio na položaju kao svaki gore vojno sposobni čovjek. Ujutro je nama 8 sati rečeno da su toku noći civili evakuisani svi u pravcu Banja Luke. Koje god htjelo, znači svi su izlašli bezbjedni. Koliko znam, ostao je jedan moj borac, vjerovao je da mu se neće ništa desiti i on je ubijen odmah. Da je HVO, da su oni u mjestu Bravnice kod Mlina, oni su tu bili stacionirani prije nego što su civili prošli, oni su pratili civile to. Sad, s koji razloga, šta je njima bilo, vjerovatno nisu dozvolili da svi prođu živi, pa su opalili jednu zolju u autobus pun civila. Znači, tu je bilo žena i djece najviše, znači autobusom djeca normalno da idu i to. Imam, znači, i svoje rodbine koje su tu poginule, i kćer i unuče. I ona ista ta, saživljena u Americi, isto je zarobljena, ostala i u Splitu je bila u bolnici i tako. Sad, da li su oni, mogu se oni pobiti, ali vjerovatno nisu smjeli, znači. Jedno ubija, drugo kaže, vidi, nismo ovome ništa. Pa pomalo se to i priča, ali se ne pridaje pažnje, nego za sve su krivi četnici, Srbi i tako dalje. Međutim, vrijeme i život će pokazati. Istina dolazi, ali sporo.